Like kam belai multiple job vacancies kijing pentep like kam komba khatwai teli ngila bulang haganika video ka bamanta kidon kam ba pher kam batri po restaurant nanti kam hapari kam sales consultant nanti kini kam graphic designer nanti kini kam ba khot badai jong ka district social welfare hapo West Janti Hills District Chowai bat ni kiwai nya pat ye kini kijing pentep like kam hakithop pher hakana kathop paning kong nya bulang kini lai tali kijing pentep like kam kani ka paning kong batho urgent hiring naga benta ki airport hapo not east kajing siu ang ban ai na do arpusan hajar nor pusan hajar katkum ang depend upon the various post katkum ki kerteng jogi post wa pher kadan tre kam ba pher kin aya ka jing siu ta kasnam ki ong hadu live hundred nam qualification gla pendap class 10 Om tunaya ka kelas 10 nanti ki kam bala pentip hane gini cabin crew VIP attendant customer service ground staff counter staff security officer tarik hado bantap kadai lai pau tarik bana Januari arjar apnrio kane ka post kadai nang bentaship kendiat kam da bun ngot hira long mat kam dai unlimited kam kadai don kedon tik number bakata hap tap mat gi post ki brio ta kanam dan training sispa percent selection tanam taban apply pi hap phone na WhatsApp tu number nyau not san not lie RR way sa the second way ka batho required dan come energetic and hardworking team members nagabanta ka reputed food join reputed nationalized food join the pin man apply ban long the hot untuk team members pila ban drop yak CV resume trong pi show to WhatsApp number pra arsan pra nyau not second ka way batho required dan come waiter dishwasher ang to helper but cook nam ta ka dhaba ka badan hapo na po te ban tip company ane ban apply phila man supho na kitok number na message kitok number kandan riway san arsan saulai pranot but kandai not nyau not kandai way riu kandai not teman tapat ngepet sa kijing pentep like kam hakathop ka baar Hana ito ba ang bulang kini lightly kini kaway bla pentep dak Shillong Times kami patho we are hiring join our team ki kam bla pentep dak Shillong Times kidai kini kaway dai video editor ki badon proficiency hakka batrai bat ki ni ki Premiere Pro bat InShot but graphic designer ki badon proficiency hakki batrai kam bat ki Photoshop InDesign bat Canva teman apply ni kam bla pentep dak Shillong Times tekinog na bakwa bantam ki hapa ek resume jongki rangkat ka cover letter syakatu ke email ka bakarteng careers@st@gmail.com careers@st@gmail.com tarik kado kadai menta kasngi te hapa kloi menta kasngi te kita badon qualification kelaban pa na urut te sakan gawai batho don kam ka restaurant ka badan hapa mau senram ka don kam ya kinong terset bantrai purah mer kinong trai ba purah ban long kinong shet ha ka restaurant ban mau san ram tegi ba kestenat berkiba bantan kila ban phone hauto number na kali bani auto number pranyau san sao khandai iway not te sakana ka way kadai ke jing pentep la pentep da ka go en ka handai ka code application nam ta ka kam ane buntali nam ta kan thai showroom sales consultants ta kino ki bakwa bantam kham kin khamji kum balapan i hane kin khamji de kito badon experience ai kam sil ki laban phai bidita jangki sha ka to number suwa ka arpo santarek banai Januari 2000 to number bla ai dai prasan nyosan not sawi not lai way teman tapat ni pat sa ia kanai ka way ka thop babot ni bu hitang kanai ka jing pentep kadai bla pentep da ka district social welfare jawai ka walk in interview nam ta kam la pentep hang ne kadai ha ka arpulai
arpawai tarik hak arpawai tarik kam dai arpulai kadai arpawai tarik benai Januari araja apan rio arpawai tarik benai Januari araja apan rio ka Department Selection Committee Integrated Child Protection Scheme ICPS under Mission Vatsalya Scheme West Jenda Health District Jawai court application nam tak eligible candidates ki badai ki nong nong jong ka India nam tak ki post contractual kulapan tip harum tak walk interview ke ang mapelulang ka arpawai tarik benai Januari araja apan rio haka office jong Deputy Commissioner Conference Room Jawai kawai ka pos day one social worker kam early childhood educator kawai pat di paramedical nam ta berar kadai kasnam kibu laipu arsnam laipu nyusnam ki SCST kajing sio nam ta one social worker kam early childhood educator kadai kat pra chal san spa laipan rio nam ta bela pass BSW social work but kin kam jadi gitu banyak experience haki ECCE the license experience haki child care institute welfare activities kerja kata dia pot specialized adoption agency jawai kena kawai berkat wai hajar kena sepakan rim paramedical kibla pendap ya ke GNM license experience haki child welfare activities knowledge in computer operation and counseling skill kerja kata dia children's home boys jawai Tegi ki jalan kam ki standard form da kor slabadan kam pihak beralang pandai lang banap hak terus ngi bawan sim mentah hak interview te nadu ka por prabaje kan down ka registration perkum ta terter bersakhang khandai baje bersabur saka interview te sakan ne kejing pentep hane ka top kadai kan batho like kam like ki dan kam beriu kan thai bat senrang ban trais ki bat trais tam na ka benda kam ka permanen kebadan apa pelapan tip tak halat hal labo jawai te kino badan apa lai pusnam sansnam karta kilaban apply ban apply pila ban su pu nak kita kino bar khandai lai pra lai wei pra san ar nai ar la nai khandai pran riu lai ar sound riu ar sa kajing siu ki ong ban ai kumban riu haja do prahajar apa barang sedang hadin jong ka in jong hadin pat katok ne banai hadin kata ka training dharai kan dan pila on kamai ko bakan riu haja hado kat prahajar bat pinyo ro penyaj penyo ka office ro kumang not kampelot na phi kan sapen biang hi ka office ro tasakan ka wai ka ba tata aya ka court application nam da kam bada tho ne ka dai business associate employee ta kitu badan good communication skills nam ta badan hapreng lai photo san post nam badan experience kumba arsnam nam ta kiran kin kamji de kitu badai na insurance nam ta finance teacher housewives business person network marketing ta kitu ki preference baki kwa pancen ta apply bia kuma ban apply lang baka WhatsApp to nomor to dai khandai san nyau not sau khandai nyau prasan khandai san nyau not sau khandai nyau prasan to dai nomor ban apply ya kaneka jing pentip lekam la pentip tata ayah teman tapan ya pet sangan ka top ke bakat do kaneka top pamatang ya pet artli ke jing pentep like kam kaneka way ka bakam sha ne pet ne bakam kaneka to em kam nong shet mithai don kam nong shet mithai haka restaurant ka barteng baya hunlang restaurant ka badan apa la thala bo jawai kita ki badan experience kila pacu kontak to nomor khandai line riun ri khandai RR khandai lai khandai sakan ka way ka thane 2026 comes great opportunity in Jawai branch. Kaneka day ka company Your Choice International Private Limited Company ka organization ka court application na ka bentakan thai bat senrang. Khat arangot ki badai ha po jaw na pa po Jawai prangot apo clearan. Tasan ngot ha po amlaram bat khat wai ngot haslo. Kam day post pa la pentip ne ka day marketing executive officer. The minimum they banana class 10 graduate had custom graduate kila pendap matriculation but had to graduate kilaban apply
Kasnam akat proud or prasnam kan sedan ruk accommodation ka facility ka penbiang na benta jakasa nam ta kim thai ka jingsi prahajar duk khat nri hajar kat kum performance hadin phila ban kamai ruk kumbasan phausan hajar hadin ka training te ban apply ka din first come first serve basis te phila ban apply ha kitu number balai khandai lai pralai iwai pralai saw arsa bad hau nyau nor prasan khandai ariwai khandai saw non Tekin kita jing pentep like kam bang labu lang kan video. Kublai sibun ya pi bar ro ki bapat.